Danas ću da vam predstavim digitalnog asistenta Speaker. Speaker je aplikacija koja se koristi sa operativnim sistemom Windows. U jednom dijelu prezentacije imat ćete priliku da poslušate kako funkcioniše mod govornih komandi koji su ugrađeni u Speakera. Predlažem da prezentaciju poslušate do kraja. Predstavljamo vam Speaker, digitalni asistent namijenjen jednostavnom korištenju osnovnih funkcija računara putem glasovnih komandi. Nikada nije bilo jednostavnije pokretanje video sadržaja, otvaranje različitih portala, komunikacija s umjetnom inteligencijom, glasovni prevodilac za desetine jezika i čitanje knjiga i tekstova realnim glasom. Evo nekoliko osnovnih uputa za korištenje digitalnog asistenta Speaker. Kada pokrenete Speaker, na ekranu će se prikazati prozor gdje možete odabrati željenu opciju. Ako izaberete govorne komande za Speakera, otvorit će se web stranica Speechtether za prepoznavanje govora. Tamo trebate odabrati jezik prepoznavanja glasa. Nakon toga, izgovorite u mikrofon, uključi program, da biste inicijalizirali program. Glasovna komanda za pokretanje videa je pokreni video, a zatim recite ime izvođača i nekoliko riječi pjesme. Na primjer, pokreni video Halid Miljacka, što će pokrenuti video sa YouTube-a. Glasovna komanda za zaustavljanje videa je zaustavi video. Za automatsko čitanje sadržaja portala, izgovorite, pročitaj i izgovorite ključne riječi za željeni portal. Na primjer, pročitaj Jutarnji. To će automatski pokrenuti čitanje sadržaja sa tog portala. Za prijevod, izgovorite, prevedi, a zatim recite rečenicu koju želite prevesti. Na primjer, prevedi dobro jutro. Govornom komandom, na primjer, prevodi na njemački, možete odabrati ciljni jezik na koji želite da se prevodi. Glasovnom komandom možete uključiti engleski, arapski, italijanski, francuski, ruski, japanski, švedski, španski, hrvatski ili turski. Ostale jezike možete aktivirati prečicom Shift plus F7 ili putem dodatnog menija Speakera. Prevedeni tekst će biti kopiran u međuspremnik te ga možete dalje analizirati. Razgovor sa umjetnom inteligencijom. Govorna komanda, reci mi. Otvara vam komunikaciju sa Googleovom umjetnom inteligencijom zvanom Bard. Poslije komande reci mi, recite šta vas zanima i Bard će vam odgovoriti. Na primjer, reci mi šta su kvarkovi. Umjesto govorne komande reci mi, može se koristiti i govorna komanda he. U tom slučaju se može izgovoriti he kad je rođen Nikola Tesla. Osobe koje koriste govorni program NVDA trebaju da koriste govornu komandu kaži mi, pa pitanje koje želite da postavite Bardu. Na primjer, kaži mi koliko stanovnika ima u Istanbulu. Ova govorna komanda koja se koristi sa NVDA je zbog pravilnog formatiranja Bardovih odgovora. Govorna komanda, čitaj knjigu. Pokrenut će vam čitanje izdvojene knjige koju ste ranije pripremili. Govorna komanda, zaustavi knjigu. Tom komandom zaustavljate čitanje knjige i pamti se pozicija gdje ste stali sa čitanjem, trenutno važi samo za normalnu brzinu čitanja. Govorna komanda, utišaj zvuk, smanji zvuk ili pojačaj zvuk koristi se za promjenu jačine zvuka. Govornim komandama, govori bosanski. Govori hrvatski ili govori srpski mijenja se osnovni jezik Speakera. Govorna komanda, zatvori program, zatvara Speakera. U modu za govorno komandovanje mogu se koristiti sve ove komande bez obzira koja je prethodna komanda aktivirana. Ove funkcije možete pokrenuti i ručno preko liste funkcija koja vam se otvara prečicom Ctrl F1. U nastavku prezentacije poslušajte govorne komande koje se koriste u digitalnom asistentu Speaker. Uključi program. Pokreni video, ti si jedina. Pročitaj Jutarnji. Pismo saveznicima procurio sadržaj tajnog dokumenta iz Kijeva.
Predlažemo raketne udare na 3 države. Ukrajina tvrdi da iranske bespilotne letjelice koje koristi Rusija Pokreni sadrže video, razne bila je europske tako komponente. lijepa. Najnovije. Pročitaj Kliks. Bila je tako lijepa. Klik 2. Vijesti. Biznis. Sport. Magazin. Lifestyle. Sajte. Pokreni video Šaban Šarović Kočijaš. Rat u Ukrajini. Premijer Liga B. Pročitaj Kurir. Pročitaj Kurir. Naslovna. TV uživo. Vesti. Stars. Sport. Haronika. Riđan. Pokreni video Planeta. Ari Lejla. Zabava. Biznis. Zaustavi video. Prevedi dobro jutro. Good morning. Prevedi kad počinje sastanak. When the meeting starts. Prevedi koje je boje ovo auto. What color is this car? Prevodi na njemački. Prevedi dobro jutro. Guten Morgen. Prevedi koliko ljudi prisustvuje sastanku. Wie viele Personen nehmen an der Besprechung teil? Prevodi na italijanski. Prevedi dobro jutro. Buongiorno. Prevedi da li ti se svidio film. Ti è piaciuto il film? Prevodi na španski. Prevedi dobro jutro. Buenos días. Prevedi koje je boje tvoja kosa. ¿De qué color es tu cabello? Reci mi koliko je visoka Keopsova piramida. Visina Keopsove piramide je 139 metara. To je visina koju piramida ima danas, nakon što se s vremenom smanjila za oko 10 metara. Prilikom izgradnje, piramida je bila visoka 145,75 metara. Keopsova piramida je najstarija i najveća od 3 piramide u Gizi, u Egiptu. Izgrađena je kao grobnica faraona Keopsa, koji je vladao u 26. stoljeću prije Krista. Procjenjuje se da je izgradnja piramide trajala oko 20 godina i da je svemirska letjelica Voyager je cilindrična letjelica duga 70 cm i promjera 3,7 metara. Ima 4 ravnomjerno raspoređene sonde koje se koriste za istraživanje svemira. Na vrhu letjelice nalazi se antena za komunikaciju s zemljom, a na dnu se nalazi motor za ubrzanje.
Voyager je obložen aluminijem kako bi se zaštitio od sunčevog zračenja. Na površini letjelice nalaze se i paneli solarnih ćelija koji napajaju letjelicu električnom energijom. Dobrodošli, dragi slušaoci. Počasni mi je što ste uključeni na ovaj program i što mogu da vas pozdravim na današnji dan, 27. septembar 2023. godine, u 16:51 i 4 sekunde po pacifičkom vremenu. Nadam se da ste svi dobro i da ćete uživati u ovom programu. Trudit ću se da vam pružim što zanimljivije i informativnije sadržaje i da vas zabavim. Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, molim vas da... Glavni grad Slovenije je Ljubljana. To je najveći grad u Sloveniji, smješten na obali rijeke Ljubljanice. Ljubljana je poznata po svojoj bogatoj kulturnoj baštini, uključujući brojne muzeje i dno, koje je bilo ispod vode. Zbili su se na jednu stranu splava, nesigurni na jednoj komori. Otvorili su ventil i izduvali drugu stranu, podigli je iz vode, okrenuli jednom nagore, obrisali i držali tako dok se nije osušila. Onda je lvi počeo da krpi. Čitaj knjigu. Phil je zakačio mamac na udicu i spustio ga u vodu s jedne strane splava. Louis je kleknuo na drugoj strani, licem prema vodi. Namirisavši mamac, Ajkula je zaplivala ka Philu i okrenula se tako da joj je rep došao ispod Louisa. Louis se nagnuo preko ivice koliko god je mogao, a da ne izgubi ravnotežu, zagnjurio obe ruke u vodu i zgrabio Ajkulu za rep. Ajkula je krenula. Čitaj knjigu. Mahnula repom i otresla Louisa. On je uskočio nazad u splav tako brzo da se posle nije ni sećao kako je to izveo. Mokar i posramljen, Louis je ponovo razmislio. Prvu grešku načinio je u proceni Ajkule su snažnije nego što izgledaju. Druga greška bila je što se nije dobro odupro. Treća je bila što je dozvolio da Ajkulin rep ostane u vodi, pa je mogla da se otiskuje. Odlučio je da sačeka manju Ajkulu. Posle nekog vremena stigla je jedna manja, duga oko 1,20 m. Louis je kleknuo uz ivicu. Čitaj knjigu. Se u vodu. Ajkula je zaplivala ka udici. Lvi je uhvatio rep i izvadio ga jedan ZVD. Ajkula se bacakala, ali nije uspevala ni da se oslobodi ni povuče Louisa u vodu. Što se tiče čitanja, spiker vam nudi različite mogućnosti podešavanja glasova, uključujući brzinu čitanja i mogućnost odabira između muškog i ženskog glasa. Spiker podržava preko 300 Microsoft Azurovih glasova na više od 100 jezika. Dodatne funkcije uključuju automatsko dijeljenje teksta po vašem izboru na više dijelova, koje olakšava preskakanje između dijelova teksta, ili čitanje web stranica funkcijom čišćenja stranica od duplih redova i suvišnih ponavljajućih fraza i riječi, kako bi čitanje bilo još ugodnije. Funkcijom izdvojene knjige koja pamti vašu omiljenu knjigu i mjesto na kojem ste stali, čitanje će vam biti jednostavno i dok obavljate neke druge zadatke. Direktnim prečicama tekstove vam mogu čitati hrvatski, bosanski ili srpski spikeri. Spiker ima široku primjenu u obrazovanju, informisanju, učenju i zabavi. Također, izuzetno je koristan kao alat za čitanje za slijepe i slabovidne osobe, pružajući im pristupačnost tekstovima na jednostavan način. Koristite spiker, doživite novo jedinstveno iskustvo komuniciranja sa umjetnom inteligencijom i oživite svoj tekst realističnim Azurovim glasovima. Kroz naredna pitanja i odgovore koji slijede, upoznajte spikera. Kako isključujem spikera? Spiker se isključuje prečicom Ctrl F2. Da li je komplikovana instalacija, hoće li mi neko stručniji trebati asistirati? Ne, da spikera pokreneš ne treba ništa posebno instalirati, jer je to portabilni program. Jedino ako hoćeš da koristiš umjetnu inteligenciju, treba da se registruješ na Googleov Bard preko Chrome. Na ovoj stranici se možeš registrovati https://bard.google.com koja je prečica za pomoć. Ctrl Shift F1. Kako mogu da čitam sa spikerom?
Sve što označiš može ti spiker pročitati prirodnim Microsoft Azurovim glasovima, pritiskom na funkcijsko dugme F1. Ima li spiker neki meni ili tako nešto slično? Kontekstni meni s prikazom svih prečica koje se koriste u spikeru se dobija prečicom Ctrl F1. Nije to klasični meni, to je spikerov prozor sa dugmadima na koja kad klikneš izvrše komandu. Preko tog menija mogu se koristiti i ostale prečice koje se koriste u spikeru. Kako mogu da podesim brzinu izgovora, nekad hoću da slušam knjige malo brže ili sporije. Brzinu govora možeš mijenjati prečicom Ctrl Shift F12 u toku samog čitanja, bez potrebe za zaustavljanjem. Strelicama gore ili dole podešavaš brzinu govora. Ako koristiš JAWS, prije promjene brzine pritisni Insert 3 kako bi slajder brzine bio dostupan. Kako da spasim ovu brzinu koju sam podesio? Prečicom Ctrl Shift F10 u toku čitanja možeš da spasiš trenutnu brzinu govora, a prečicama Ctrl F8 i Ctrl F9 možeš odabrati muški ili ženski glas za taj jezik koji slušaš. Kako da zaustavim spikera dok čita? Pomoću funkcijskog dugmeta F2 možeš da zaustaviš i ponovo nastaviš govor. Napomena, prečicom F2 nećeš moći zaustaviti govor spikera ako je aktivirana opcija Pročitaj portal, za sve ostale opcije ova će prečica raditi. Spiker može da radi samo kad je internet konekcija aktivna. Objasni mi šta to u spikeru znači izdvojiti knjigu za čitanje. Spikerova osnovna funkcija je čitanje knjiga, pa je zbog toga posebno i obrađena ova funkcija izdvojene knjige. Kad otvoriš neku knjigu ili drugi tekst koji hoćeš da pročitaš do kraja, a previše je dug za čitanje u jednom komadu, onda ćeš da koristiš ovu funkciju izdvojene knjige. Označi sve i pritisni prečicu Ctrl Shift F5, tako ćeš izdvojiti omiljenu knjigu za čitanje. Ta izdvojena knjiga uvijek će ti biti dostupna, i nakon restarta računara, sve dok je ne zamijeniš nekom drugom knjigom. Kad čitaš tu izdvojenu knjigu obavezne su prečice za zaustavljanje, Ctrl F5 ako si knjigu slušao sa blagim ubrzanjem 1,25 ili Ctrl F6 ako si knjigu slušao na normalnoj brzini 1, Ctrl F7 se koristi da ponovo nastaviš čitanje. Kada čitaš izdvojenu knjigu, sam tekst i pozicija gdje si stao s čitanjem bit će zapamćeni. U slučaju da ne koristiš ove tri prečice dok čitaš izdvojenu knjigu, tekst ili knjiga neće biti ispravno sačuvani. Kopija izdvojene knjige se čuva u folderu spikera kao knjiga TXT. Neke knjige su ogromne, kako se van čitaju. Pa čitaju se kao i sve ostalo što spiker čita. To znači, veliki tekstovi i knjige se automatski dijele na više dijelova. Te dijelove možeš za svoje potrebe prilagoditi, da lakše preskačeš stranice ili da lakše nađeš stranicu koja te interesuje. Za skok na prethodni dio koristi prečicu Ctrl Shift F6, skok na naredni dio je Ctrl Shift F7, a za čitanje trenutnog dijela koristi prečicu Ctrl Shift F8. Ovaj broj stranica za preskakanje po dijelovima može se podesiti prečicom Ctrl Shift F9. Jedna stranica ima vrijednost 1000 karaktera. Ovom istom prečicom čitaš koliko je trenutno podešeno stranica za preskakanje. Kod prvog pokretanja spikera možda ćeš trebati sačekati dok se postave Azurovi glasovi, ta inicijalizacija može da traje i po nekoliko minuta. Kako da dobijem licencu za neograničeno korištenje spikera? Za više detalja oko licenciranja možeš preko e-maila kontaktirati autora spikera. Autor ovog programa je Hamdo Kentra. Spiker je komercijalni program i neograničeno korištenje se plaća. Agencija.insert@gmail.com